Okay, good afternoon Karuba, and it's February 18, 2018. Ayan, agad ito mo siguro ka apet February 18 na dagos. Well, it's because we will be out of town tomorrow. Tadatigig may apo sa Jaya Kawayan. So we are doing the advance recording for our Sunday program. Adda kami manen, ket nga road. Katuanda kami tilas o titalong oras with yours truly Manong Jun Sayara together with my partner John Mark Pastor, Operator. Dito lang nga po kasamitan ng radio station Tentire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit Narod. We would like to thank our generous sponsors for our program. Siyempre, dati Agri-Component Corporation located in Kawayan City. Pakagatangan ito four-wheel drive tractor and other farm machines. Harvester, reaper, kunada. And all farm equipments na kunada. So, masapo nyo tinalagda, napintas, nalakak, and napintas ti after-sales service na po. Kan branded. Of course, dila ang Agri-Component Corporation. Masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, Isabela. Dapat pesta da dito sa ti City Hall, Santiago City. Dapat di Jai Rojas. Daga mo dyan na dumapay. Ayan. Nga roda, tinggan nyo lang nga po dyan patalastas na kas marigan man takayat yung iti agkaroon iti napipintas nga farm machineries. Nga roda, umanang nga sunata mi po, sagot mi kada kayo amin nga manarimaan nga mga laldaw. Itatang ka nito. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken nugali jakon na matarasanen awanen ni Ilokanen nga amamuki dia panawen ayawanen day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anagamili kalay santupay sang tumakuti ayawanen tingkang misala kababaketen tadititeng dagigin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen imaisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalsi ay napiket. So this program po especially kada kita Facebook users lang awan iti text line tayo tatangkan ito dakam nga road iti Ruar iti Santiago. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamuki di ununana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anagamili kalay santupay sang tumakuti ayawanen tingkang misala tababaketen kadito'y tenga dagigin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen timaisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalsi ay napiket ay awanen tingkang misala tababaketen kadito'y tenga dagigin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalsi ay napiket ay awanen tingkang misala tababaketen kadito'y tenga dagigin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalsi ay napiket ay awanen tingkang misala tababaketen kadito'y tenga dagigin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalsi ay napiket
Ngaro, dalami man dito kanito nga pagyamanan dagiti income nagtuktukaran ti kalabas apo nga panawan. Idi kalman February 16 celebration iti Chinese New Year. Ket pagyamanan mi the Mr. and Mrs. Joel and Sitat Ang for inviting us talaga mga nagrambak nagimas iti Tikoy. So belated happy. Sa bali di Tikoy na nakapak isunan hanga dagitay kadawyan nga Tikoy nga talaga mga sa kabilao. Nakawen. Bilog. Kadakkel. Idi kalma na ka talaga nga kumbaga agbalbaliw nga talaga ti panawan. Haanan nga datay traditional Tikoy. Ayan. So kada kay amin na po nga dita Chinese countries na kunada belated Chinese New Year. Konghei Fachoy. Dagiti online na. On. Junic Cross Viloria ko na watching from Oman, Qatar. Ko naman ni Lenny Quijano. Hi. Hello po. Watching. Jason Tomas. Watching from Hong Kong from Jessica Iala. Ford Pastor. Jackie Luzumamo and 4 others are watching with you. Naimbag nga pa nagdinding yo. Galing naman ko na. Salamat po. Hello Karuba. Good morning from Lebanon from Jessie. Ano tayo kapilya daw? Jessie J. Hindi, Antimano. Antimano siguro. Antimano, Mino. At baliktad kami ni Onamit na. Antimano ato, di ba? Yes. Para ni Danilo Labog, pa-shoutout po sa mga aming mga viewers from Bintawan Norte. Atay Manres, your love on me, mga lodi. Thanks po and more power. Hello po, pabati po ako dito sa Qatar. More power po. God bless from Jaja Bautista. Good morning, I'm watching from Kuwait, from Rowena Ibanez. Hi, hello, please sing more than words from Eva, Florida. Hello, kunamit nino, Vena Santos. Watching from Kalang General Hospital. Ayan. From Jason Tomas. Yes, get Ilocano tayo lang nga po for our first 2 hours and then on the last hour mabalin tayo kumansyonan iti foreign song. Hi Uncle, finally I watch you live from Charmel Yanes. Okay. I'm here Uncle Manong JM watching you. Thank you for watching. And kinanta mo lang, favorite nga kantam. Yeah. That's for you. Hello mga idol, pa-shoutout naman kami dito sa Hong Kong from Margie Mahor. Hi mga idol, okay. Bati po sa asawa ko na si Arnold Binluan ng San Isidro Isabela, Lina Binluan ng Saudi Riyadh. Salamat po. Okay, kanta naman po ng Ikaw Bayeng. Mangan tayo Karuba, idol from Arman Eligado. Okay, more of your greetings and for the meantime, may sama na nga sa natabu para kadagiti lalaking babaero. Ay nagtangkang atumen tunggal at babae atumteng kun di ta digdiga damdama lang inan kaedang ay nagtangkang atumen tawray no text makipin at naganen pasaak lang itilod kayat nan makipalod sa kamangan tibalod kastat ubrak kakapsat uray itantaat dan asawat single nagpay kunkunag jakman amuno apay apatsenda na duma iti biktima balasang ken balo patulak angem dimteng didigrata at danaanak no jak ibalay patayenda ay nagrigat ngayong tikas tiya babaero maibus ti piksam maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanan dagiti sa mikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan ang mga klum kaniya.
ay nagtangka na tumen, tanagadut inagkapagpakanen, sustento adawadam, mujak ited agyanak letisaldam, ay nagtangka na tumen, ngamdandani akman ngagbekelen, tetep paep ti babawi krikrigat na taraki na hilig ti babae. Ay nagrigat ngayang ti Kastya babaero, maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaengag, amang aklong kaniya. Ay nagrigat ngayang ti Kastya babaero, maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanin dagiti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yung pagtaengag, amang aklong kaniya. Ay nagrigat ngayang ti Kastya babaero, maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati ka babainam. Ay awanin dagiti sanikwa,